Oh. Okay. Savai, koru fa manguia mo savai. Hip hip, hey, hip hip, hey. Ah, sorry. E ma eu foi le na yaso. Ya, ile mai moanga le tatu watunu. Fa talo fa tu ile tatu watunu le vai ngor tatu por kalame. Sa ya le manatu e pe sa o fa ya tu ile pon po. Ole a faisina tato malolonga ile so ono taiao fo ile fia fi de temi fa penei le si temi o le tato por kalame a wale ma fa fai o tou ilo tou fesiri mai pea ki nganga ko ron ka fa ko nga po si fasinga ka ko mangei ai ko foi mai a pe se mea se le fesiri ala wo ilo kari e nothing a o te ofo Lena tau mai mo uma lava yata na fasalawan leila ai vai le halu ala social media me la le mo le social media anga pakakua saulo man mea kai mi ala ku poi me o anga pakakua angi mai lo lako le lanto mata mai mo la sana ale ko ki manga o ya ko ono ko musika ko mi ni por so le wo fo so se mo ko le o fo aso anyway a mawai le nei lao fatalo fatu le tatou
por kalame le mai manga tatu tunu bo fe fo ta fo rangi o lo masani na e mai mo mai le por kalame ya malole soi fo manuia. First of all, let's go to the screen. Who is watching me and where are you watching me from? 5 4 3 2 1. Let's go to the screen. From Napier, Saini Brown Fialele. Okay. Komisi King Faulafo watching from Portland, Oregon. Soleka Fefe Pulo from Melbourne. John Yalovipo from Vaitil. Loto Sua from Fasalang number 5. Sale. And Loretta Amarias from Sale de Longa Boka Fefe. Ay kamay tirta maulile wa makaonga. Jacinta Peters watching from Alaska. Chop King from Nelson. Somebody else is watching this from Motapetes. Manguia, bye. Aweke hula my welo. Brookfield, Melbourne. Sydney, Australia. Vancouver, Washington. I'm not going to say your names, but I'm just going to say where you're watching this from. Melbourne also. Masesi. Also Pele Falili from Mangere. Michael Samo from Brisbane. Paul Saver from Vancouver, Canada. Hello. And also watching ET Live from Manukau. Urutoa watching from Savaiano. Yeah, whatever. Oh, let's see. Wait on. Go cool mengal fer what? Anyway. Malo. Faftai. Ila tatu tunu. Ilo to. Lango papale mauna sa iya. Nga ufa yaku ile ponge. Ol ponge penga kakula ufa sisilanga yakako. Olea o talanoa tu fasavai. Ioe. Olea le talanoa fasavai. Ole talanoa fasavai. Ele mana mia telele so na sasa solo. Tu usa ole fa matalanga. Ma fa pupu utala. Ma fa faingo fie le ngana ina ye vave no malama ma faingo fie so se mataupu. Ya. Ua mai moa le rolangi o Samoa. I le mea na tupu ana leila. I li whaamuni mai o lou a inga i Samoa. I leto e telefo i sa u whamatalanga e whamatala i aile tūlanga. Sa mai moa i Samoa. I le rolangi atoa. O nisi lava na whailoa mai i a tau. E mai moa lava ma mata ina yata ma le malingi o loi mata. Masalo no le manatu fo ilele na lilo i ya ilato o le ai se mea whaapea e fe vai a iai o tatu tangata. Ma tatu fe lautoa iai whaapene. Ma pia tali folinga mai o le a tau. Ora kala ngo fasa vai lo que fa ko kusa or kala. Ora akau. Awa o le tau nuatu o le solo le ana leila. A o le tau nu ure solo ma amata na fa solo na to por kalame. Wa umma le leo na sila fie le solo le a. Wa umma o naili mai le foa mai se vai. E tatau ona taofi. Eu ina sa whapea. E iaina ia fioanga. Ta tilo atua ene leila o lai lango. A o le iwa se furu pasene a io le motu. Ma le lato whailo na amai. Fas furu walu i tula ai le tau nuru sa vali lea nei. Taofi. E le i utangia e le pūlenga o le sabati. E le i longa sa ia se whaailo na momoli mai e sabati.
e le i tā ua i le savali le nei, le tua lalo, na au mai e savai. Ina ia tā ofi. Ia lela na mai moa i loa le rangi o sa moa i le manamana ni la. Sala foila ina mai moni si o tou maleloi mata malingi. Leanga ua leu tangia le tua lalo sa au mai. O le fautuanga ma le whaailo na mamoli mai. Fas furuvalu i tula ai le tupur sa vali dea. Ele ikea iai. Na lo atua ma le manatu maulunga. Pea le mele sa fai uporu. Alu fasolo ako uporu. Ma le sa vali de tauranga. Ai tei loe le tau nuatu. Ia le mela lentu. Le sa uto mai moana le la. Alu. O sau i sa le longa poloka. Ko e waku le siku. Ko e poloka. A o lae ele yo o isi poloka lae. E whaatali tali mai. Ele yo o isi poloka i an whaatali tali mai. Le sa uto mai mo iai. O ia ta te mata tuane leila. Male maniti o tatino. I had mixed feelings today as well. Ina o mata atu. Ile solo. Tatia la isi mea. O tele i lopo la ale mea na tupu i samalai uru. O tele i mata i siata o le mea na tupu i samalai uru mal poloka lea. A o i lava i sale longa. Pe iau i sala lavatu. Na fiango sala lavatu. Le nao mai i ele solo i na male manatu o le a kolosi loa o noa masifala velave. A o te me sili ana whawhatai. Na whai lava. Na i ua ina toe mimilo le solo ma toe foi. O loo talitonunga. I think o se whai unga ata mai tele. O se whai unga ua whai male ata mai. Finally, somebody or some people decided to listen to the voice of the people. Finally. Na laia na toi milo le solo. O tele ilo e le solo le na toi milo. Pe o le solo le na sawere sunga tu le epa. Pe o le solo na oso i seisi tu. Sa ti atuele sunga tu le epa. Patasi le mea manino. E le i mawhai. O na whatau nuu le mana o le solo ina ia savalia. Le taulanga i sale longa. O no wauto si le fia. Le tape nanga sale longa na iai. Le fusa uto mai mua i lata na pue mai le poloka sa fai sa sina. E makau kia fo le kapenga nga sa singa lenga fai. E whaakali e ka ungu ako le solo. Wa ngie lunga u penga ta wha ilangi. Le launga mai sa sina. Tali mai ai. Tali mai ai le teime e tau nu atu le solo. I think o le mea lava e tasi.
O le mea lava e tasi lea na tu wai sale longa. Sale lava. Ma le mea na poloka sa maleu. E fa pe na fo I o. Le fa tele mai. Asasina. I le mea le sa ye. Pasi lola asasina. Ta mi lola alu situ. Wai singano numero tasi. Lea na ta tuana leila le ta tu por kalame. O le fa sele selanga na mamoli na mai alo ia le fionga I alo li. Le fionga ia va ai. Mafsedia papu va ai. Sa min stafo or kapeneta. Stafo I pule fo I whainga malo samo. E leto e teo whailo. O lono tua a. O le uruai pa le mia mua o le vaenga whai a le HRPP. Ile whainga malo a Samoa. Mo le ulua I taimi. Lea na whailo mai e le fionga I le alo li. O I nā whato au loa iloa. Sa iai se tā penanga le savali le nei. E afe. E ina e whaisela tō whaalalo. I le fionga I le alo li. Ia po le whanuatan. Ia po le tia. O lo ta oto ai. I le fionga I le alo li. I le fionga vai kolone. Lea na whailo hai. E le fionga ia va ai mafsuri papu va ai ana leila. Ana o atu la sa vale o. E te ena. E nate le talia. Wa le sa fai ila no malava. La totura I whalalo. Mo le fionga le toto ali. Fa pena la ta pena sa ta pena ine. Ta tau nui oi vai singano no meltasi. Au le la na whailo mai la le fionga ia va ai. Nate te ena. Nate le talia. Se tau mo whainga whapea. Pe a whai na o atu o le vai singano no meltasi. Mela. Hola ula ki tiro I le bea. E fe e. E fe e bea na o nei. Ai tali tuali mai na whapea. It will not be good. Ana winga na lau tala. Tawa ai atu loa ane le la le tāpenanga le au manga sale longa. Ma kwa true story a ri le kala sa wa it. Ma kwa true story a. Me le kua lalo, ma le rapaka inga. Leanga a mai sa wa I fast food valu I tula. Ai le tonu sa wadi da. O le mea na sili o na o. Alofa yana leila. O le vasenga o le malu o malo. O le vasenga o le malu o le malo. Ua. I California wele pili la kau sanguisi ai I. Manai leo leo. I le tau whaafile muino o le mea le nei. Ai ana leo o le savadi dei savai. I le se me whapeku. Da vai mane lo fana le la le fatinonga nga luenga le malu le malo sale longam sale labat. E le se mea faingofia. E le o se mea faingofia. Ba ngai al fo kwanga le ngo ko fa ile e kai le leo ngale la fai mango le sa yai. I think was labat. Foi. Foi le savadi. O le file munga. O le fai mai aku I lalo fua awang I pisa ai o lu nguka vale. Sa or kala le lo fai there is absolutely no guarantee. E yai se mea ku. Absolutely no guarantee e yai se mea ole ele ku se mea. O se fai unga ta maitele for the safety of everybody else. Leng o fai ko nga fai ngo ba ko lang fai mangona. Isu yo savati le liu. Anga pasemea e le mafai le malo ona pui tangata umana yai vai mele. So the call to make the U-turn, go away and walk away, that was a wise decision.
Yang aku makan lah. Lai fai fu ko ngai pa. Tale. Yo e fie safari se me va kula ko pa tale a. Ya ko pelo man safari ko o, fa sofi. Mi lo o se fai unga atamai. O se fai unga foi. Was sefe ai le soifua. That decision to stop and make a U-turn saved lives. And whoever make that decision, go fa longo ngona ko le fai mango nga le le. Diliu ko yo ele fai le mela. Ele korkoro le muka vale ku lo fu ai o file mu na o se fai unga tamai tele. And that decision saved a lot of lives. Namanalila. Malamanalila. Tôi phụ mấy lọ ta lấy này liều ta lo phai. You know? O tôi phai li mele. Ale sang wisia kwa ya mga liều. Awa ang fai ngile mele ay nga pa mele ang lela. Don't know where the police turn to. Ya le mele. Le mele vale. O te lo le o penga foile no mai le malo ana lela. Sala to fa nga ina. Na mafai yo na maswinga mali. Le kulanga ma ale nga yai ang lela. La le o penga. E lua makaikusi. V.A. Oliva. Oliva fealo aloa. Ole ava ku male au mai. Ole ku alalo. Talmengai. Le nga mau ai le fofo. Le nga mau ai le nga uifo ya se loko ki nga. Ole au manga mea. Le nga i ua nga mau ale masui nga mali. Fai e lo mal fai unga kamai. Fo i sabati. Malo fa tai le malo. Mula vesenga le malo. Pau ale mea wo fa le fikau ye la wa yang le la le kapenga nga aleo. Wa paulia ai marka ko va. Wo soi mana fanua i lungo le au. Ole va fou. Ole va leo le na fanua. State of the art. Wo soi lungo le au. Elai masangile kapekengile. La va au sabat. Nya po le mea na lu fa vea le va. Wale ilo ai le au. I'm sure la ye mo re died va ai ka uma ye pi. Mo so di si ku le au di si meda. So la mai o la wale mea lengo ka longon mele. What a waste of resources. Le wa paulia ngi man nga fangwa. Ole fa fau. Fa fengi. Sole. Mau ki ngoa le va wala. Po wala nga la lo va wo so lu wala. Sole. Walaki de le pakatu le au ngoko. Ai peyala ole le vana le mlanga toile fionga komisina malesi vesengo le malo e tau so ni ngalwenga ala vesengo le malo oi. It's a talo fire. That's what this is exactly what I'm talking about. What a waste of government resources. This boat
It costs millions and millions. Fea, Oscar di nga whauai. Ale woso le ap. Plus the resources, o le whaonga ino leo leo. E kau whaafile muinga le mele. That's what I mean, a waste of resources. Ona o lea. O no le savali lea. O le mesili ni whaafitai. Le ai se soifua na mau. I le malamana le ila le savali lea. And I was even more happier ina ua tau mai e le tangata ia tau o sale le longa sai sale le longa le temi lea. Tui. Nga ua filosofi lau sa vali lunga va nga ua koe foi I o ia pia. Wa uma, ua le koe savali. Ta fia le nā temi. Ta fia le nā temi. Savali ese. Savali ese. E ma ale kele le mea le wa fai e sala fai. Sala fo inga male ale. Nga nga wa umanga mai ku alalo. Ai le iu kangia. Pa fe kaya ile anga le leo le kua. Anga le la. O a fai sa kakalo ile kua ya anga le lea pui Samoa. Your prayers have been answered. Honestly. Neise so I fua na mama. Neise so I fua na mama. To so la muli file mu mai lava. O le mea fo ino talo ia na leila. Ina o tolo muli ane lona savali I le lato apitanga I lalo malava. O le mea no talo ia na leila. Awan I faya se fasala launga. E tala noa I le mea na tupu. Ma faini fa amatalanga I le mea na tupu. A o yai savai. Yeah, I posted that. I did say, for the safety of everybody and for keeping the peace, do not address what you saw today in your very next slide whilst in Savai. Whawhitaiere tupu. Whawhitaiere tupu. Te lolen tu e fo mai, I think, au mai fai se tala I petesa atonu na fai se live na. But that also was a very, very wise move. O koe fai se live, au koe fai se live e kalangoai le mele sa kupuru sa fati. Au lavang I fai se live sa vai, e kalangoai le mele ngā kupuru ngā lawa kele. Ole tau fio finga lava, ole saonga le mu. I'm glad it didn't happen. Ele itupu. Na fato au mai ai upo. Nya pele sa, kilo la sa fai se live, when they got to Petesa. Madalo fifianga tele nana leila. Ia. Ai pea no utala no atu ana nafi. Pea no utala no atu ana nafi. O le tapena ngai le o le savali o I savai. I think it was a wrong call. It was a wrong call. Ai ia mau no uvatua. Ah, ula vai ia. Na lau to manatu. Sa le tau ana o savai. Na ole mau mo wa ole ai tau. E ke savali ai o Samoa. Savat. Failau savat. Me un fa pena. Al fa vela le menen kupu ngalela. Wa savali fa kingola wa ya ka. Savali. Pola lava ka umon mafuang wala nga savali. Wa fetawi neila. Le aya te tau ar tangata to atasi. Ma le aya te tau atangata to tele. Individual rights versus communal rights. Boom! Salala men kupongi. E malosil communal rights.
kasiar kala sava ifo man la ko karngoa one talk karmea one talk, not too many talks, one talk. Ya Malaysia mengo fa ko yang apo, you know. Manatu ile saunga lemu. Alan chilo nasil fiala tuno. Fai tu malo. Na mawala la lumone sa vai. Oi tu malo uma sa vai. Mumu uma. Ana la ofer sa vai o sa vai. Fast food valu tu la ofer sa vai. Woman na mai. La vai mal tu la lumone sa vai. Red flags, alarms went off. Don't come. Wala ako so. Sa wala ako. La wala malo. See what happened? Mawala melen ko buang eh. Mawala melen ko ki aku buang eh. Ano mo nga na fal so ifo malo ne. Sili le puia na ilo le tutong fetia. Ala aka maua il faingolo sa vali malo fia sa vali fa le lo fua. Anga pangi se meanga lela. Oi la kuia. Oi la tuia. Ai fa tai yang le ri. Uma mau maria tuai. Eu ia ke ro ngai mumunga faro le nga fa isale longa. Wa koe o mai a ka le ma manga salon koe kurkuri mai lava I sala longa longa because lo ke lo e ka kalenga suwe e yer ka nga suwe le manga sala longa para limoa a very reliable source from Sala Longa told me that the manga was looking for this person. He was nowhere to be found. I don't know who. Ele ka fa ko se. Ese ale mo le malo fa o po. Ese fo le malo sa la fa ia. Ya. Awa ka fe anga mawalar ka nga kaleng suem. Hi ula le va le mele. Ole so ta inga la le melna. Ma le fa sala lunga le wa lo mia ne newspaper lo server. Le fa to a fa ai lo mai ai ele te mai tai officer sili. Ole matanga luengo fa masinonga. Ese se le faale liuina e o tou HRPP matangata te te. Ole faai unga ale faa masinonga mawalunga samo. Lewa to a tali le te mai tai office city ole matanga luenga. What? Le fato a tali alea. Fato a tali alea. O le whaurulungo o le matanga luenga. Whaasanga ia I lātou. O lo o lātou whaali liu se. I unga ale wha masinonga mawalunga a Samoa. Ai anga le ili wha marmanga sunga pali I lunga le iti life. O ke le malamalama. E ke le malamalama fo. O lona winga la. Fia. Koru vai skar wailenga fa ilfa ingon fa misngole. A lef kwa fa malamalama mengel mka. Lef to asau le pepa tustusia. Mai le matanga alwea. Pawalo ta mo moonga. Se mai maue pe ana si fa Samoa ne le pepa. Mai maue pe ana si fa Samoa ne se malama lama umai le tunu
mafaita wai i le ngangana e malama mai. If it's possible, can I get a copy of that? So that ia tau mawhaile por kala me wha malama. That's all. Pawanga. A whai o se press release na o mai e le tamate ofisa sida le matanga luenga. E tali mai iai. I lo lato whaawinga ina, ma lo lato tusili mai se tangata yes, whaawinga se le unga le whamsinunga. E.T. Lai would really, very much like to have a copy. Malo whaalolo lava. A maua, o le a o tau mawhai, ma le soani mai le sunga le pari tele. Se I whasamoa. Se I whasamoa se I malama I lo tātua tanu le tātua ngana. Ai te iloa, I don't know. But unless o se mea lava ia na fasili sa o I lava le observa la tau ia ile. Le te mai te ofisa sili na ua tali mai ai. But if not, I afe o se press release na mai ile. Tangal wenga. Tau se ngā tupe mosko peri ti live. So sani le ti live. A mai fo ila ta mai ia. O le sunga le pari telef so sani le tau wha samo ina. Ina ia mawhai o na mala mai lo tātua tenu po le alea tali. Wa o le tali lea ia o le. E anga I le whaari riu se seo I unga o whamsingunga. Le anga kari e pari I le rua koru waskarwai. Wa fia I unga le whamsingunga e o mai. Whaari riu se. Le se serenga. Leo keiloa. Le kai se se I ngai ko kelo le kungu le savari. O le serenga. O ngalu se se la fale o les. E ngua male malmala. Pata mo se kopia I ti live. O le au polo misi atu. O le a tau e vaveo no o vele sunga le pali tele. Ina ia vesoso ni mani sunga le pali tele na whasamo. Ina se whasamo e mawhai, whengofie, ona tātou malama mai. Ina whamatala no le tātou por kala me lesto nai. How about that? Would I be okay? Ia tātou tatalia. Le atua mani ale. Tātou sangan avenele. Le wa isi aku whapengin. E ti live se. Pepore tali nai na ia vesoso ni whasamo, whamalama nei. Ilo tātou telu. Ya, le whinga whakuanga pōla o kala le kusi lenga koe kusi fo e pāle mia. Le ua makua personal ai ale o se whainga le ua o se whaia inge le whaamsingo city. Hang on a minute. Let me just quickly go back and get that letter again. I wanna... Because I made a woman who more fold. Who were going in my fold in Melia. Wait a minute. A fai ole mele le oko e querying ile temile ne ile tusi le mele le watu ye ne ile na fionga ile fa msinu sili let me check ko feka ko se kwa kusila le ko man ko ngela mele o le tusi tu le apesa lele ele se toru sfuru yu rai fa tua tusi le failo tusi o le commission ngal wenga fa msino Judiciary Service Commission asunga ya modi simi va papalangi la tusi query regarding Chief Justice Satu Simativa Perez. This is to request confirmation from the New Zealand Law Society whether there is any truth in the reports we have received that our Chief Justice Satu Perez have been convicted in New Zealand for using clients' trust funds under his legal firm administration without authority. Yours faithfully, Julia Pasadele Madingo. Ufapea, we. Ala menga le suwe yo ko le mele le keming fakar ngoi le bungo. Why bring it up now? Ununga ngalo kala. La winga ko ngalo kala. O le wakalo le polo. Mino le wakalo le kaka. Ai ko le maka upu le ngala lo. He's getting personal now. Personally attacking the CJ. Alaf City.
When is this going to stop? Fair. E ku ai ka ofi me le ku porque mingi. Oi ka ofi. Fasalonga matalanga ia walemi ngawa ya nga il fam sinonga. When is this gonna stop? Mate. Ole fa'awa wei pea, ma fa'awa wei pea. Ele lopo a fe ole am, o te iloa. Ola mate. E a mato nei fo mangase le mele am. Ile teimi e manu e se whaasara lau ngā le malo, ile teimi e usua ile fono le parmene. E yailo tel tonu, o ina, o le a ifo iloa, ma matalo na ngase le melea. Ngase le melea o le whai o solo ia ma wha matalanga tula a fua ia ma le wha le mi ngao le wha msinonga. Taimi ai sa wesi whaasara lau ngā le malo, o le a usu le fono le parmene. I have a feeling there's going to be some changes. I have a strong feeling it's going to be some changes. Nangot kung kemi kung wa sa fasal long mal malo kemi la usel fong. O ila lo ke lo e sui a makalong sui pese. E a matai lo ona sui pese. Tatu talia langal fama mangayal tumate pa mia o lo abil fama molta penangal talor tupe mais tulang pa pena ay lo masasalong fayon masin nei ya se tema you know ya wa ka fa ilo mai ngar ke mi kong e kong usoi ya le fono ale tatu tru. And by the way se tema la vol mele makang chupu le vas mo se tema te wila ese ke wila. And e ese mi samon ngi ko sang. Kailo ye. Desina me te tato te tun mata ia ni fa nga malo le fionga ya fie me pola sta penangal ka peneto yai. Me yo te wila ma me yo me masanga le na tupu. Wo. Faraday. O a fel Faraday o ko samo. O le weekend ngi. Okay. Ya. Si kapenga na ka ko pula sa ko me ala vo mo le Faraday. Awa o to samo fa un vaso nei. Atingo ni sila e ole masin fo. Paro il tato por kalamena. Il ne fiafi. Le mai mo mai il tato wa tunu. Amalo fu lu to una sa. Au le fa pena lava na tato fitu fa ipea I miolo tu pur tato tenu ma o fa mtalatu ma o longa tu tato tenu ta penanga la au fa nga solo ai ia le tato savringa le aso temi la fo ni le fiata o la tal no tuai I sta penanga atoa. Let me fight tala to you about this. No. I'll share with you tomorrow. Le tapenanga le live restaurant. You do not want to miss. Tato I live na, mone fiafi. Manui telefon nga malolonga le tato atunu una ni pong sa pa for pong sa na vai ngol langi lo yai. Fa woso na fo le la na vai ngol langi manui o favor. Ela ni aso. Angala le tuo mfa manui ya sa mo uma. Ila ni fiafi. Se o le fo la temi la fo nei. Ila fiafia tau. Tu ile ni alo fo tele moe. Fa soi fo ya. Iwan wi ni po. Good night. Fa se michi mari.